أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد banje izina rya Allah subhanahu wa ta'ala ibisingizo byuzuye bizinenge nta wundi bikwiriye uretse Allah nyagasani w'ibiremwa byose amahoro n'umugisha bisesekare ku mukunzi wacu intumwa yacu Muhammad ikiremwa cyubashywe kurusha ibindi biremwa byose ndetse harimwo n'abahanuzi n'intumwa. Icyo kiremwa nta kindi ni Muhammad umuhungu wa Abdillah. Amahoro n'umugisha by'Imana bimubeho we n'abo mu rugo rwe n'abasangira ngendo be na buri wese wahisemo gukurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'ibihembo. Bagaragu b'Uwiteka, turacyari mu gitabo cya Tawhid, tugeze kuri babu ya 10, babu qawlullahi ta'ala, ijambo rya Allah rigira riti hatta idha fuzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Iyi aya cyangwa se uyu murongo no mu yindi mvugo iki kimenyetso ni aya ya 23 muri surati Saba. Allah subhanahu wa ta'ala avuga uyu murongo yashakaga kwamagana ko hari uwagira ubuvugizi we uretse ku burenganzira bwe. Iki ni igice cy'uwo murongo wa 23. Umurongo wose uragira uti wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhna lahu, nta kamaro ubuvugizi bufite kuri Allah illa liman adhna lahu, usibye kuwo Allah azabihera uburenganzira. Hatta idha fuzi'a, kugeza ubwo fuzi'a an qulubihim, imitima yabo ishize ubwoba. Qalu madha qala rabbukum, nibwo abamarayika babazanya bakabaza bagenzi babo bati madha qala rabbukum, nyagasani wanyu yavuze iki? Qalu al-haqqa, yavuze ukuri. Ibi abamarayika babazanya ryari? Ubwoba n'ubwiki nuko Allah subhanahu wa ta'ala aratinyitse kugeza ubwo avuga abamarayika bagakangarana. Urumva ko Allah subhanahu wa ta'ala aratinyitse. Nguyo Allah subhanahu wa ta'ala avuze, abamarayika barakangarana bakagwa igihumure, hanyuma ho ubwoba bushiriye muri bo bagatangira kubazanya bati nyagasani wanyu yavuze iki? Aba ni abamarayika, tuzi ubuhambare bw'abamarayika, tuzi imiremekere y'abamarayika. Fama balul insan. Arada al-musannifu rahimahullahu bihadhihi tarjama, umwanditsi w'igitabo muri iyi tarjama arada bayana hala al-malaikata alladhina hum aqwa wa a'zam man ubida min dunillah. Umwanditsi w'iyi tarjama yashakaga kugaragaza uburyo abamarayika bafite ubwoba kandi ari byo biremwa bifite imbaraga mu bindi biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala, ari nabyo biremwa biri azimu bihambaye. Umwanditsi yashatse kugaragaza hali y'abamarayika kuko ari byo biremwa byabangikanyijwe n'Imana bigasengwa mu cyimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimba Imana ivuga bagakangarana kandi ari abamarayika, ukabona uburyo bagira ubwoba mpaka imitima yabo igatuma bagwa igihumure bakamera nk'abari muri koma kubera ubwoba bwo gutinya nyagasani wabo. Fakaifa yad'uhum ahadu min dunillah, none ni gute umuntu ashobora gutinyuka akababangikanya Imana akabasenga mu cyimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, mu cyimbo cya Allah. Wa idha kanu la yud'auna ma'a Allah ta'ala, rero nimba badakwiriye kubangikanywa n'Imana ngo basengwe mu cyimbo cya Allah, ntabwo bashobora rero kuba abavugizi b'Imana. Nta buvugizi bafite ku Mana. Kaifa yu'badu wa hum yakhshawna Allah,
baratinya Imana, barasengwa gute kandi batinya Imana? Barasabwa ubuvugizi ku Mana gute kandi nabo ubwabo batinya Allah subhanahu wa ta'ala? Nimba abamarayika tuzi ko ari abanyembaraga, ari abantu bafite igikundiro imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah avuga bagakangarana hatta idha fuza an qulubihim, bakongera kuba bagira icyo babazanya bwabo hagati yabo ari uko ubwoba bumaze gushira. Abatari abamarayika ntabwo bakwiriwe noneho no gusabwa n'ikintu na kimwe. Nimba tudakwiriye gusaba abamarayika kubera ko batinya Imana kandi tuzi ko bahambaye banakomeye imbere ya Allah, abatari abamarayika bo nta n'umwanya bafite tiwe wo gusabwa n'ikintu na kimwe. Aha rero harimo igisubizo kuri ba bandi basenga ibiremwa bakabyifashisha ngo bibakorere ubuvugizi ku Mana. Ibyo biremwa basenga baba ari abahanuzi cyangwa se intumwa cyangwa se intungane cyangwa se abeza, ntibari no ku rwego na gato rwo kwegera isifa n'agaciro abamarayika bafite ku Mana. Kandi abamarayika tumaze gusanga ko nabo batinya Allah subhanahu wa ta'ala. Igihe Allah avuze bakagwa igihumure kugeza ubwo ubwoba buzashira, bakazabazanya ngo ese Nyagasani yavuze iki, kubera ubwoba ntibamenye icyo yavuze. Bangize bakavuga ati yavuze ukuri ko ari we usumba byose, ushobora byose, uri hejuru y'ibiremwa bye. Niba abamarayika bafite ubwoba imbere ya Nyagasani wabo, abatari abamarayika ko tuzi ko abamarayika ari ibiremwa bikomeye ku Mana, bifite imbaraga ku Mana, hanyuma Nyagasani yavuga bakagira ubwoba, bakagwa igihumure, bakamera nk'abari muri koma, bakaba badafite ubushobozi bwo kuvugira ibiremwa. Abandi abantu banyuza amasengesho, basenga, basaba ubufasha, bumva ko bazabavugira ku Mana, ni bande? Nimba abamarayika ubwabo bafite imbaraga tuzi n'imiremekere yabo, bagira ubwoba imbere ya Nyagasani wabo, uzagira ubwo uzatinyuka akagira ubwo butwari bwo guhagarara imbere y'Imana akavugira ibiremwa by'Imana ninde? Waqalu ittakhadha ar-rahman waladan subhana bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bilqawl wa hum bi amrihi ya'malun ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Angikanya Imana bavuga yuko Imana ifite umwana subhanahu, Allah aratagatifuze kubyo bavuga. Abo bamarayika bavuga nta kindi bari cyo uretse yuko ahubwo abagaragu bubashywe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntacyo bajya bavuga batagitegetswe, ntibishyanura mu magambo ngo bavuge ibyo batategetswe. Wahum bi amrihi ya'malun, kandi bubahiriza itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lam ma bayna aydihim, Allah subhanahu wa ta'ala abamarayika azi ibizababaho, azi ibibaho n'ibizababaho. Ntibashobora kugira uwo bavuganira Allah atamwishimiye, ndetse bahora bicishije bugufi kubera kumutinya. Kubera gutinya ne? Kubera gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nguko uko abamarayika bateye, izo nizo sifa zabo. Walaysa lahu min ar-rububiyya wal ilahiyya shay'un, ntacyo bafite mu kurema cyangwa se mu guhindura igeno cyangwa se mu kugaragirwa. Ntago bagaragirwa si Imana. Bali dhalika lillahi wahdahu, kugaragirwa, kurema, gutanga ubuzima, gutanga amafunguro, gukumira ibyago kubiremwa, ibyo byose nta wundi bifite mu nshingano ze no mu bushobozi bwe uretse Allah subhanahu wa ta'ala wenyine gusa. Allah ari hejuru ya buri kimwe cyose, ari hejuru y'ingoro ye ya arshi ye, ari hejuru ya arshi, kandi arshi nayo ikaba ari hejuru y'ibirere, nk'uko Allah yavuze ati ar-rahman ala al-arshi istawa, Allah ari hejuru ya arshi. Reka tugarukire ahangaha, tuzakomeza ejo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.